Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga taadi mo lagpalinisan ni Kapitan. Nagadutiwar ka dagiti kalkalsada. Ay, agsardeng ka man na sumanao si ka, tuyang. Apay apagsardengan nak. Ibagbagakla ang mati obserbasyon ko dito yung barangay tayaw. Apay, di mo makita abaradon dagiti kanal, Agsardeng ka kunak, nay. Saan nakabasta mapasardeng, badong? Agsauak lata, Ay, rumwara man langay. Sa uka, saaw. Nagbangsit ta sa ngaw, Na. Anya ti kayat mo asawan, siyak, nabangsay? Nakarwa pulyo siya, unti rumrumwar di tangiwa mo tuyang. Nagbangsay. Dituyak man latersina mon ang makiistorya marikuanang. Tanay, imbati nak di tabalay mi ni badong. Tapay nga imbati na ka. Jak man ang mukhen ko na. Ada talaga na bangsit amaray. Na, di nakita ni ti kastamaray. Kaslamot nga mindita ayan mo ti paggapgapuan ti madi nga angaw. Ay, saan ka ngagpabasaw? Mas umadado ti ibagbagam, mas bumangbangsit mo. Anya ngay pare, ti madamat. Anya ko mangay. Wala Apay, awan la planom ngagpaikap dito yung barangay tayo. Masadutin dagiti tattao. Masado da, tawan mangidaulo nga opisyal, pare. Idaulo dagiti kakagawad. Si kakumangay, pare. Masadutak man laeng. Ken mesa. Siyak matla siya ka, ti mangidadaulaw. Baradon dagita kanal tayo, pare. Amok Nakawarwaran ti kalsada tayo. Pidutam no ada na iwara makitam. Apay, awan mangangot mo, pare. Anya maangot. Adan na bangsit, Na. Adan sa amin na badaka. Kwa? Siyak day jay paray. Si ka dyan na bangsay? Kat no dita asimikat. Kababangsitan kapitan ko naman. Ipanakil mo pa iti kinabangsi, mau? Dangarot sa baling amaw. Simikat ka po iti kinabangsit na. Ay, umadayo man langay. Narigatan ti maulaw. Anya mo day tangangkal mo? Apay, tataba daw. Nagbangsay. Ay, di pa'y nagdigaws. Ay, insakduak lang aro din iti pagdigos na. Anya klase a kapitan ti kasta? Ay, saan ka nga gapot itagong mau, ta sa anak akasken kwa na. Kasano ajak aputin ti agong ka? Kit adamanin maangot kun asab sa balay. Dita kanal na Apay nga minasaan nyo alinisan day ta kanal ngay. Nyangkel kwa. Ay, nabangsi lang aro din ti kapitan. Uray day to'y barangay ang masakupan na. Nabangsit, Mike. Kwarog, limami isanday to'y indadang ko adanom apagdigos niya ang kalmaw. Saan lata nagdigaws? Win nga rod, kat insakduam matan iti danom apagdigos na. Indadangam tayo nanday. Ay, limami ispay nga rudan. Ay, talaga di nakitagdigaws, antay. Ay, anyala ang ti maibaga dagiti tattao ang makapulpulapul na ngay. Kababay na, antay. Agrik-reklamo pa yung nga dagiti tattao. Tanabangsit ka no, da ito'y barangay tayaw. Winmat nga main. Ay, asino nga iti saan nga agreklamo? Saan asyak tinabangsay badong? Uwin nga rod. Unak man no si ka. Ni magayang parinteng. Kapitan, iso tinabangsay. Ay, noan niya ti kinabangsit ti kapitan. Isumay ti kinabangsit ti barangay na. 5 basak itay dita kanal. Talaga gayam aday ta kanal tinabangsay. 5 bas ka pa'y kumaakin ni parinteng. Ay na, kang angot na day ta kanal. Aguray ka man tay bagakin ni Maribanang. Apay abaybay-an na abimangsit ni Kapitan. Umayak man gumatang iti asukar ken kape, Mare. Ay, wan, Mare. Nay, apay ni Marituyang. Tumartaray met nga umay di Twitter senam. Ay, umay sa manin umutang. Kahit masapul aya at tumaray. Kaya't nati makiinno na.
Ay, kunak no saan ka masambot, Maribanang. Sa anak mo't nga agap apura, Maray. Apay aya, anya ti ibagam ken kwa nata kasla emergency. Ay, Maribanang, bagbagaan man mo't ni Kapitan. Taapay manan. Apay abimang sitmutan. Ay na. Pudno day tako na marituyang. Kasla kabangsit day takanal ti payod na. Pudno tako na marituyang. Ay, pagtitinulungan dak sa matan. Maday no nabangsit ti Kapitan. Mas maday, no oray to'y barangay kat nabangsit. Imbes akapikan asukar ti gatangam, Maray. Igatangam kit di iti sabon apag digos na. Nalaklaka pa'y nga dayaw. Mababainak lang arudan. Ad-addan amabainak gapo kadagita nga ibagbagayo. Kasano nga ino kasango na daapo mayor ken gobernadora. Ay, kababain na lano kasta. Sige man laangan. Sabon apagdigos tigatangak, marikwanang. Si kalaang mga may tikabutang ni Kapitan. Angkal, nabangsit ka nun dahito barangay tayaw. Awan maangot ko. Kaang angot mo ka naon. Gagangay na Nagpalinis ka ngaminin na. Ay, masadutak. Isun, tumot lang awan maayaban. Kahit siya ngay. Siksika. Ado dita, no maibaga ka dakwada. Tak la dayta. Ay, adayta ni Antim. Makakapiak matlagan. Unay daytan. May sa oras na pangkagimatang ititirsi na ni Kagawad Kwanang. Ay, nakiinistorya akpay nga men kadagiti ko kumarek. Aya! Ay, agtimpla ka iti kapek. Itayak pa'y makakapkapi iti 7 times. Saan akapekan asukar ti ginatang ko? Anya kay? Sabon aparakan ka. Adtoy. Ay, apay asabon nga ti ginatang mo? Ay, magagalit ako nukas tayo. Ay, magagalit ka, magagalit din ako. Ha! Ay, magalit akon. Ingkakat agdigusan. Nagkunakin ka. Kakaisuna makabulan sa anak nga agdigdigaws. Ay, takdirak, di oray man 5 years. Ay, inteng, kasarsarita ka itinasayaat. Sumungsong batak mo't iti nasayaat, banang. Ay, di mo orayan, ama ibos ti pasensyakan ka. Di nakpilitan no jak kayat na. Kastagayam Ken kwa, awan na idadang adanom apagdigos ko. Mabalin kamot latang agdigos, uray no awan na idadang apagdigos mo. Naglami isti danom. Ken awan na sakdo, ken mabasaak Ay, sikati mapan agsakdo. Ay, masadutak. Kwarog! Adda ka pa dita? Unantay. Amom samot ti ayan dya balunat ka. Amo ka, antay. Ay, ingka man alaan, tada pangusarak. Unantay. Ha? Pangusaram iti balunay. Ay, amom latan. Adda mabalunot ko adina oras. Wantay. At 20 balunat mau. Nasayaat, Kwarog. Ha? Ayan ngayon ni Uncle Kaw. Ay, aday jaban nyo. Agdigdigos ay. Nagpartak mo ito na naibaon mo nga agdigaws. Ay, talaga ang makaraman iti balunat no saan nga agtulnog. Nakadigos ako. Ha? Nagbiit matay. Ay, agdigos ka anaimbag, inteng. Nagbiitan, kas kalam makilinlinom ba? Aglamin na kaanakan. Ha? Kadigdigos mo lang. Aglamin kan. Diyak maawatan tirik nak. Ay. Makatrang-trang kaso aksamutin. Kasta talaga. Nung nabayag ka saan ka nagdigdigaws. Saan kan tumit ngamin ngagdigdigaws. Mayato day tayong tumatamtama. Nga ta? Unang kail. Priskunton ti mariknam. Ha? Anya nga di maangot ka.
Mangot maun tinabang site dito'y barangay tayaw. Ay, iso aya dayjay. Unang ka. Ay, mandigayam at talaga ti angot na. Anya nga ti aramidan. Kan aramidin tayo. Agpa-emergency meeting ka, Kapitan. Un kagawad. Iso nga amin nakakagawad kat maayaban. Kapitan. Anya tinasken a pagmimitingan tayo, tanasken nga emergency. Dahito nga ron na bangsit nga aglawlaw ti barangay. Ay, Kapitan. Pudnaw anagadaw ti agrikreklamaw. Amin nga agrikreklamo kat tumulong da. Ay na, kang runan nga agrikreklamaw. Kat dakaba daw, kan maritoyang. Anya mo dahito barangay tayo, paray. Bumangbangsi mo la bumangbangsi tayo. Ay, reklamo ka la, reklamo. Puno mo da. Kang angot mo to'y barangay tayo, paray. Idi saan itan? Ha? Angutin mo ako. Nay. Naamoy kita, paray. Ha! Saan ka mo tingag paiso na bangsay? Wina. Ang mga nunabang bangsit ka itan ngam siyak pare Ha? Ay, saan mo ta? Dahito'y barangay, tinaskin na malinisan, paray. Iso nga ron kasarita ka analaeng. Agreklamo kamit. Siyak lang ay Na. Dua kami akin ni tuyang kaw. Kun inayon mo pa yun, dagiti daduma karuba, nga agri-reklamo, paray. Agtitinulong tayo amang linis. Pagkaykaisaan tayo alinisan ti barangay tayo. Ay, di nakarkaritan, paray. Ha? Nakasagana ka tumulong. No, idi pala ko mga imbagam dayta. Saan ko man nabimangsay dahito barangay kabildatan? Iso nga ron alinisan tayo tapno awan ti romaniklamo anabangsit. Kahit kaano ay arugyan tayo. Mapanakon ijay barangay hall banang. Mapankan? Uy. Ang apay akas na titingin mo sa akin. Nakasukat akon. Nakapumada pa yun. Nagdigos ka? Upo. Kaano ka adagdigos? Idin sa mata... Inkaagdigos! Aldawon. Urayan da kung dagiti kakagawan. Ay, inkaagdigos kunak. Agpumadalaang ti kayat mo? Di ka lamabain. Saan ba't namadlaw ajak nagdigos? Saan kan nga agrason pay? Inkaagdigosan. Digos laan. Digos ti bagbagam. Nay. Ken saan ka nga agap-apura nga agdigos? Agdigos ka, anaimbag. Ay, amok. Suruan naktumit akas laubing. Ay na, nagmayatin to umangay. No nalinis taglawlaw to yang. Ay, siyempre, naglinis tayo gayam abo marangay. Idi pa'y kumanga indaulwan ni Kapitan. Itala nga rod, nakalagip, dahil akong parek. Ay na, nagmayatay. Ay na, dahil maangot ka. Di nakitaan iti kasta si Kabadaw. Sika, di maangot ko to yan. Apay, saan amabalin asika? Ay, pabasol ka man na nakunakan. Sika, di maangot ka. Agad nabunglog ka lana. Iso nga rod matilusyon ka. Ay, Rumba nga ti barangay officials, idaulwan dati bumarangay nga agdalos iti barangay ta para iti pagsayaatan ti amin. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.